Bapinyo ia ki kubor man lagas ni warklet ban subscribe ya kanai ka channel kana kicha. Ka Election Commission kari India matagasngi arpnaitrik uluber arja arfly kalaban bana ya katarik banjit ya unong mikmat nagasoyong konstituensi katagan long haga shipotrik banai jemang arja arfly bat kajingyo ya kivut kan long haga khatlai trik ubanai jemang arja arfly. Kumban syupen kan mau lapan sange shwa shipor ya gajing jit nong mikmat na soyong konstituensi kadai nagadao baklat kandidat ukartong naga parti United Democratic Party UDP uba HDR lingdo. Mentah hasoyong kedan rengut ki kertong ki banya kun ya ka election ha ka shipau trik benai jemang sya ka ingderbar tawain ka jela. Uba samlin malngyang naga parti NPP, ba sandondor entatiang naga parti HS PDP, ba S Osborn Kharjana naga Indian National Congress, Serap Eric Kharbuki naga BJP, ba Sanding Star Thaba naga parti All India Trinamool Congress, karba naga parti UDP uba Senshar Lingdo, upersa uba HDR Lingdo unmi pli berunya khun naga nega parti. So the by-elections will take place for the assembly in Soiyong in Meghalaya in 23. So this will fill up all our vacancies till February 2023.